Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Lai Autonomous District Council a Congress le MNF Party thoktunin sarkar an siam don. MLA Purasik Mohan Chakma chuan dan hriat lo wangin midik te hmudik lovin anom thina. Dan hriat masaka zirchen a tul tak zetani ati. Lok Sabha in thlan tholina ta na campaign na vote patheng chhotan. President Drupadi Murmu chuan zanina civil media choimoina Padma Award simdon. Lai Autonomous District Council LADC a Congress le MNF Party thoktunin sarkar an siam dona. LADC Chief Executive Member Atan Sadung Perbial to Congress MDC Pulan Monthanga Governor in a Pomna Lekha Win Khanti chu ani than hi vet LADC a sarkar mumal omlo awangin Governor in Enkolai Lok Turin Longkai DC arwata sarkar tharapian don ta ka hian hundam chang masabera Chief Executive Member Thartur hi Longkai DC in ren umthutem tirin alalut anga Governor in Romana Siam Lokangin CM Tharin tok nam hi May ni somnia LADC sasana nei ani ang puan tawthin angin LADC MNF Legislature Party Puvizir Sanga Kaisho Sarkar MDC Sompathum ten Governor Nena Thop tu anga toklo ti anthlen nuwa Governor in Puvizir Sanga chuan thop tu ne dan fi tura floor test ne tura march ni saria ati line LADC season nei malokin Puvizir Sanga chuan CM atangin ban a theluta heta tang hian LADC sarkar mu mal adin theilowa heminu hian Congress MDC pakhat le MNF MDC Sompani ten United Legislature Party Congress member Pusil Monthanga Kaishuna Noya Dinin May Nikhat Khan LADC Sorkana and CM Theti Governor Hena Caretaker Longkai DC Kaltangin and Hena Hetuka Zera Chief Executive Member Tan Governor in Pusil Monthanga Apum Natu Win Khan Titso Anita Ani Win Khan Chief Minister Plod Oma Finance Minister Nibok Hovina Pisa 16 Finance Commission Nena Rodnathen to Railin Mipoy Moten Trukom When to come ahen kumga chunga Mizoram sarkar sum hunere mandal nate leibane dane rul dante kumga malama mi te po uluk taka zirhwani a chumi hnuwa kum sang ni somni puruk April nikhat atanga man tur Central Estate sumin semdan duang tu tur 16 Finance Commission hena thlen tur rotnat an duang tran ani mason na in Cairo le mitin huab zom theinan rotna huluk taka duani setin an rela atulang zela la thut khom le antum bok ani MLA Purasik Mohan Chakma Autonomous District Council CM ni bok chuan dan hriat lo wangin midikte mudik lovin an thina dan hriat masaka zirchian atul tak zetani ati MLA le CADC CM na achel kop chungchanga Office of Profit la apuna dan abo selo thu nimin khan governor chon hriatin achua hemi chungchanga hen voin khan Aizawl press kapa tu thar thedar tu te komin Election Commission of India in dan soifia ta ka chuan mi puin rilru dik anput theinan thudik ponso angayani ati 6 schedule nuaya Autonomous District Council la MDC CM post hi India dan pui nuaya Office of Profit anilo awangin MLA nen aniko pin Office of Profit dan kan boselo CM na ka tho awangin CM lo kalathianga MLA na ka tho awangin MLA lo po kalathianga ni Purasik Mohan Chakma chuan Office of Profit chungchanga hian mana tang to in ngai dan fulo oma a case chungchanga ECI tu thokna chomi pui zirtir se adu ti soya Mizoram Assembly da no siam ve mangin Office of Profit chungchanga MLA te ban the angin law department point dan bo chia disqualified the angin governora anthir dan an thelu nia sia thu soin tun hnu chon dan zir chiang to thin se Office of Profit chungchanga High Court judgment lo to tere ECI ngai dan no pon so to te zir chiang lovin observation siam tolo se adu ti asoini 6 adul noya ADC MDC CM post to India dan pui noya Office of Profit ani lo wangin MLA nen ani kopin Office of Profit danan bo chelova CM na tho wangin CM lo ala thianga MLA na tho wangin MLA lo po ala thianga tho lo chu ala tu reng ani ati Purasik Mohan Chakma chon hachak bial to MLA purba ro moi ro te pose PM party in afapain sarkar contract tho wanga Office of Profit dan bo chi an puna po dan bo chi ani lo ti ECI in annem nge thu soya dan che lo wangin midik te mudik lovin anom thin ti sen mi puile party point dan an hriat lo wangin mi chunga ngai dan dik lo nei pal thei ani thu asoi ani Mizo Zulai Pol MZP in MPSC Noya Mizoram Combined Competitive Examination le LCF nalak dana thil fellow omni an pu chungchang thui tura sarkar na ruat Inquiry Officer Puemla Manzula Chuan until Chuina Diglo Engma Apmulo Thu Win Khan Aizawl Press Kapa tu thar thedar tu te ashil Puemla Manzula Chuan Mizoram sarkar in hemi chungchang thui chiang tura ati chan chu candidate
tling ve tura in ngai khan an tin lo chan kha an sar chi da amak thai chiat kha thu bolo se tling pha ve tura anin ngai an tin ani berati a amaro chu hemi chungchang a hen thil deglo omlo ani ati MPSC in dan phungan nei to a evaluator number 1 in an chana ena heta hen mark alo pe kha number 2 in en le don khan correcting food in na thai re a hei hi campaign om chan ber chu ani melati a heta hen mark hi a mu thei vek tho wangin mark an mu za ti dang lamani mi alawa diglo om lovani ati ACF lak tur chungchang a po athiam le qualification nei thate qualification kha recruitment rules a om mi lo wangin tuntuma hen lak ani telo nia a mu thu sei bok ani voina press meet zona sangin puemla manzula chuan MSSB din dulo tu ani a chan chu India dan pui kalani wang ani ti a MPSC in lak chungchanga har satna an nei lova hei hi chu then khatin andu sak zong te thunan an mandu wang mai ani ati zo reunification organization zoro chuan tun thani sompro khian zo khothar le vaphai khuwa India sarkarin India le Burma ramri hunga atum dulo na le free movement regime FMR thia atum dulo na lan tirnan peaceful rally hoi hotan tum When Khan Aizawl press ka pachan chu mumit temha zoro chuan he thuyan puanga zo fa de chu andu wang nilovin British sarkarin barlu iram ria siam sakti soin in sui khom ma pum khata omle anim be se laya ramri hung tuma mala kani chu an che themlo thun soya zo fa te ram pathum India Burma le Bangladesh andu wang nilova thendar te chu nam khat then thanan ya wangin India sarkar chuan passport ngai lovin ram ria tanga kilometer sompro chunga chengte free movement regime hanga intlo po to na phal sak thu soin hei India sarkar chun nokti im thiatumin ma la tan mek ti an soya FMR thi adi chon unau tha khat then thana anom don thule nupui pasal in nei polto ani anga kopui then to po thanem tak anom don antia FMR thi ani lo nan zoro chon ma la sunsom zel don ti soin peaceful rally an nei tur chu thop tur telpui turin Mizoram puite an so mani Winhan Collective District Mizo Indigenous Games Interbranch Competition to Tanani he hun hi Collective Marven Khelmona Tanani a Collective Borsa Pujon LT sang chona honga Puti Siama producer Mizo Indigenous Games ani samni palire program executive DDK Aizawl chon kai shuain Pujon LT sang chon indigenous people ti chon ramelung lo masa tu te ako thu soin khovel ram sang sanga chu tiang chu mu turan oma chung indigenous te chon zirang an ya chu hum halangai thu soya United Nations Point Indigenous te chu angai sakin an infiamna an lam le an culture te hum hal turin ati ani ati district sanga MIGA hidin andu thu te soin district pali achi anadin thu soiba ka Mizo infiamna chu anei tu ten choi sanzel atul thu soin Mizo nam infiamna chang kansan mai lova choi nung tura the top chu atul thu soibok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Lok Sabha in than tholi na ta na campaign na vote of atheng chhotana Karle tho tani mai ni sampathuma vote thak ani ang in than tholi na hen Lok Sabha seat somko proka vote thak turani a state somle union territory pakhata in than bo se turni in candidate sangkha jaseri sompaseri an omani in than tholi na tel tur Telangana chuan political party sang shuai du te the top chinan tanga BJP senior leader le union minister Amit Shah chon Ven Khan Bongir Lok Sabha biala huna manga Congress try to Rahul Gandhi point Telangana vekhian Narsapura Jana Jatara Sabha thusoya ebaga hen Hyderabad Khodaya Sarur Nagara a campaign bokani BRS hotupa le Telangana chief minister Lui ke Chandrasekhar Rao point Ven Khan Karim Nangara huna mang ani etila hen Lok Sabha in than thonga na candidate zarok somko panganam dona tun thani som nia vote thak ani ang Wen ve khan Lok Sabha in than thorok na chotum ta na in no do thai hun to pa in than thorok na hian parliamentary constituency samnga pasere in thanin dona tun thani som hi panga state paruk le in territory pakhata vote thak ani ang President Draupadi Murmu chon zaina civil media choimoina Padma Award asem don Delhi President Sena Rashtrapati Bhavana Padma Award esem ani dona Padma Award hi chong thuma thinani a choimoina sang bori Padma Vibhushan ani a Padma Bhushan ne Padma Shri tenan dot ani heng award ram sunga civil mi kong sang mi hming thade choimoi tlak ten hena hlan ani a tun trum Padma Award dong tur zinga hian Mizoram atangin thuthak nun pui tu te team TNT din tul enkol tu Dr. Sang Thanki Machu Padma Shri dong tura than ani Thamasa April samni pani Khan President hian Padma Vibhushan Pathum Padma Bhushan Pariyat le Padma Shri samnga panga lo semto ani Chanchinthar cherti tomna na tlang pui Lai Autonomous District Council a Congress le MNF party thok don in sarkar an siam don MLA Purasik Mohan Chakma chon dan she lo wangi medik te mudik lovin anom thina dan she masak azir chen atul tang setani ati Lok Sabha in than tholi na ta na campaign na vote patheng chotan President Draupadi Murmu chon zaina civil media choimoina Padma Award asem don
chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani